Oras, selamat pagi bata ganupan, Bapak Inang, tulungan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ijape hita marianan bani panurang sogoton, isisehan nami maritehon ngirigapan, siganupari bata ayat tarian sadarion, Sabtu tanggal 4 September 2021. Aima matar surat bani Sada Timoteus bindu 4 ayat 10. Sonon mah hatani aido asiloja hita anjaha marutul. Halani mangarap hita bani nebata na manggoluin. Si paluah bani hagalup jolma tarlebih bani na porsaya. Bapak Inang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Totu langboy tarponopkon hita tene ari lopusari, minggu lopus minggu, bulan lopus bulan, tahun lopus tahun. Terus lu hita loja janah merutol ibagas perguluhan tasigano pari. Tapi Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Boydo nani ibedahon hita, halaniaha do hita marutol, halaniaha do hita gabeloja ibagas guluhon. Anggo hataon somalni, Bapak Inang gati ipahona hubani halak atlet atape olahragawan. Na ulang koli loja do hita, marutol do hita, tapi songon sahalak pitinju napitah maninju bani logo. Artinya ay halojaon taay maninju logo langadong tujuan ni, langadong nahihonay. Akhirnya loja hita, tapi loja lang margagan. Ase bani panorang sogoton songon podah pastoral ni Apostel Paulus do pak Timoteus on gabik parguguh do batta kuma sangga panorang ijia ipatotap Apostel Paulus do uhur ni si Timoteus asitotap ia membere uhur ni, membere pikiran ni, janah memberi guluh ni hubani Kristus. Porini pe mendopak kon bagi hamaholon apa parutolon ia ibagas pangidangyon ni itongah-tongah ni kuryain. Maningon do gabe si usihan, maningon do gabe teladan guluh ni si Timoteus. Maningon do sadalan parsahap ni parambilanon ni sonay age bani nahinorjahon ni. Hataon sihol mambubahay hubata Bapak Inang kurin nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Aselambin boy hapeni ididah kita ahadu tujuan ni haganup nahinorjahon ta ibagas guluhon. Tujuan ta ay ma Bapak Inang marhitehon ni bagi ni tujuan-tujuan ni jolma idunyon. Tapi anggo tujuan ni halak na porsaya ay ma sonaha ase marhitehon ni guluh taon totap marmulia goran ni nebata janah gabi harosuh kita ilobe-lobe ni nebata janah panean hita bani haguluhan si sadoka ni dokani. Ase perjuangan ni halak na porsaya itonga-tonga ni halojaon rosi parutolo ne dopakon ni tujuan ta ay ma sonaha ase labin taridah matongon pangarapan ta ay asilambin taridah matungon bahasa
perjuanganta, halojaonta, parutulonta, ay ma ibagas na laho patalarhon pangarapan taay ibagas Kristus. Maay naparlubi sa hali maningon do pataridah kononta bahasa guluh taon ay ma buah ni ambilan na madear. Totu buah ni ambilan na madear ay ma namambubahay hita. Ibagas hatanin ni bata tongtong. Porini pe loja hita, marutol hita, tapi lang kebingungan hita ibagas guluh taon. Halani na usahahon hita, na iparayak kita, ay ma haguluhan na pasti ibagas na ibata. Asipurini pe hapeni marutol hita, loja hita ibagas guluh taon. Gabi manlatih hasaboron tamaay, manlatih haporsayon tamaay, manlatih pangarapan tamaay. Asisongon sa halak atlet, lang soya-soya haganup latihan ni. Sonay mahumani hita ibagas perguluhan taon. Ganupari hita mandalani latihan pertunduyon. Marhitehon ni halojaon apa parutolon si ganupari. Tapi hibaga sa ganupan ay makkorhon hadaulaton, makkorhon malas nihur, janah lambin pabagaskon panandayonta. Bani idop nihur apa holong ni naibatano sudah ni bagal ibagas parguluhanta. Janah napaduahon bapay ng kuryenelongan ibagas Tuhanta Jesus Kristus. Parguluhanta si gano pari ay magabi buah haluahon nadop hinurjahon ni Kristus. Napatut manamin hita mate halani pardosaonta. Maningon dingatonta do takkas. Bahasa ibagas sa hurangan taay, ibagas hagalekon taay, lambin totap ididah, idingat, janah iyakuy hita. Bahasa aha na jinalotta das kubani panorang sogoton, ay ma buah ni haguluhan, buah ni haluahon na hinorjahon ni Tuhan Jesus. Asi maharga tumang duguluh taon bapainang. Maharga tumang. Lang targalar marhitehon niya hape. Halani daruh ni Kristus do. Nadop manggalar guluh taon. Ay maase porini pe loja anjaha marutol kita. Ulang halani ay gabigalek kita. Maningon do ipalapalay hita. Maningon do tetap marjuang kita. Bani ganup horja na madiar. Maningon do marjuang tetap kita. Pataridahkon holong ni hurta. Bani hasomanta. Janah maningon do tetap perjuang kononta. Haganup na madiar. Nadop binahin ni nebata. Nadop ihorjaon nebata. Ibagas parguluhan taon. Ayma hataradihan ni namangguluh dotongon. Kristus ibagas kita. Namangguluh dotongon hata ni Kristus ibagas uhur apa pikiranta. Ay maase isobut no kanayay tarlubih bani na porsaya. Ase bani halak na porsaya totap do talar. Hasaksian jana totap dubu ihapkon halak na legan. Hambilan na madiyarin. Hata ni nebata nagabisondang ibagas guluta. So naay mahita ba pinang. Ibagas sa ganjang ni Arion. Taridah matongon. Janah talar matongtong. Parguluhan na totap ibagas. Pambubay ni hata ni nebata. Janah ibagas pangajarion ni tondo na pasing. Hataridahan ni buah ni haporsayonta. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih ma bamu Tuhan.
ibagas halojaon apa parutulon nami ganup ari. Lambin ipatakas hamdu huban nami. Harosuh ni hurmu si parayakon nami si horjahonon nami ganup ari. Ay maase yondoskon hanami do horja nami. Yondoskon hanami ganup halojaon nami. Jana yondoskon hanami haganupan sura-sura ni hurnami sa ganjang nereon. Asi hamma tongtong Bapa na memberi pargugo huban nami laho makorjahon in domu hubani harosuh ni hurmu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Jalohamma nami rapakon tonggo namion. Amin. Selamat pagi ma hubata ganupan Bapa Inang. Selamat marakhir pekan ma hubata. Jana Tuhan ma nama masu-masu.